Zdaj pa k besedi vabim ministrico za obrambo Republike Slovenije, gospo Andrejo Katič. Now I would like to invite Minister of Defense, Mrs. Andreja Katič, for her address. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, načelnik generalštaba Slovenske vojske, direktor Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje, župan občine Radovljice, poslanka in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, visoki predstavniki drugih držav, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani gostje. Danes je za Ministrstvo za obrambo slovesen dan. Veseli in ponosni smo, da bo tu v Poljčah uradno odprt NATO center odličnosti za gorsko bojevanje. To, da NATO priznava Republiki Sloveniji vodilno vlogo na področju gorskega bojevanja, je za slovenski obrambni sistem veliko priznanje. President of the Republic of Slovenia and Commander-in-Chief of its Defense Forces, Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces, Director of NATO Mountain Warfare Center of Excellence, Mayors, Deputies of the National Assembly of the Republic of Slovenia, High Representatives of other nations, members of the Slovenian Armed Forces, ladies and gentlemen. Today is a solemn day for the Ministry of Defense. It gives us great pleasure and pride to bear witness to the official opening of NATO Mountain Warfare Center of Excellence here at Poljče. NATO's recognition of the Republic of Slovenia's leading role in the field of mountain warfare is of great significance for Slovenia's defense system. Gore in gorništvo so že od nekdaj v samem srcu slovenske narodne zavesti. Naša država je tudi alpska dežela. Dežela, v kateri se ljubezen do gora in skrb za njihovo obvarovanje prenašata iz roda v rod. Mountains and mountaineering have always been at the very heart of Slovenian national identity. Slovenia is an alpine country, a country where love of mountains and their protection are passed down from generation to generation. V goratem delu slovenskega ozemlja so v naši zgodovini potekali pomembni vojaški spopadi, tako med prvo kot drugo svetovno vojno, pa tudi med vojno za samostojno Slovenijo. Obvladovanje gorskega prostora v vojaškem smislu je tako vsekakor eden od temeljev naše varnosti. Throughout history, the mountainous areas of Slovenian territory were the scene of major military conflicts, both during the First and the Second World War, as well as the war for Slovenia's independence. Effective military operations in mountainous terrain are therefore one of our fundamental security pillars. Razvoj in usposabljanje v veščinah gorskega bojevanja pa je ena temeljnih dejavnosti Slovenske vojske že od njenega nastanka. Odgovorni v gorskih enotah in v vodstvu Slovenske vojske so si vse skozi močno prizadevali za nadgrajevanje te naše nišne prednosti, za odprtost navzven in za nudenje svojega znanja drugim vojskam v zavezništvu. The development of and training in mountain warfare skills have always been in the foreground of the Slovenian armed forces since their establishment. The responsible personnel within units and the leadership of the Slovenian armed forces have continuously sought to upgrade this niche advantage and to remain open externally while offering their knowledge to other armed forces in the alliance. Pripadniki Slovenske vojske, poleg tega, z ramo ob rami, s pripadniki zavezniških vojsk, delujejo za mir v mednarodnih operacijah in misijah, ki pogosto potekajo tudi v visokogorskih predelih. Vse te izkušnje in dolgoletno delo so v podpori zavezništva danes obrodili sadove, za naše skupno dobro, za našo skupno odličnost. Members of the Slovenian Armed Forces cooperate shoulder to shoulder with members of allied armed forces in the provision of peace in international operations and missions which often take place in high mountains.
All these experiences and the long-standing efforts have, with support of the Alliance, brought success, have yielded results for our common benefit, for our common excellence. Spoštovani, Republika Slovenija se je pridružila skupini držav, ki imajo centre odličnosti in ponudila drugim vojskam NATO vsestransko strokovno podporo na področju gorskega bojevanja. Skupaj z državami soustanoviteljicami, Republiko Hrvaško, Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko in Republiko Avstrijo, smo pred novimi izzivi, ki jih prinaša ustanovitev najmlajšega izmed centrov odličnosti v Zvezi NATO. Prepričana sem, da te izzive vidimo predvsem kot priložnosti. The Republic of Slovenia has joined a group of countries which already have centers of excellence and has offered broad professional support in mountain warfare to the armed forces of other NATO nations. Together with the sponsoring and contributing nations, the Republic of Croatia, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic and the Republic of Austria, we are now facing new challenges of building the youngest centre within NATO. I'm confident that these challenges are seen above all as our opportunities. Pomembno je tudi, da NATO center odličnosti za gorsko bojevanje sledi pristopu pametne obrambe. Podpira torej združevanje zmogljivosti med državami članicami zavezništva na področju gorskega bojevanja, kar lahko precej racionalizira delovanje posameznih držav. Znaten del dogodkov centra pa bo odprt tudi za zainteresirano strokovno javnost, tudi iz držav, ki sicer niso članice zavezništva, so pa z njimi povezane prek skupnih vrednot. It is also important that a NATO Centre of Excellence functions according to the principle of smart defense by supporting the pooling of mountain warfare capabilities among allies, thus significantly streamlining the efforts of individual nations. A significant part of the centre activity will therefore be open to the interested specialist public from non-NATO members which have strong relationships with the Alliance on the basis of shared common values. Spoštovani direktor in zaposleni v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje. Dosedanja pot centra od podpisa memoranduma o sodelovanju prek izpolnjevanja vseh zahtevanih kriterijev, predpisanih s postopkom akreditacije zavezniškega poveljstva za transformacijo, do današnjega odprtja je bila sicer zahtevna, a zelo uspešna. Zdaj je pred vami nova pomembna vloga, da se novo ustanovljeni NATO center odličnosti uveljavi v strokovni javnosti. Pri tem vam želim veliko uspeha. Zaupam v vaše znanje, sposobnosti in predanosti skupnemu cilju. Director and members of NATO Mountain Warfare Centre of Excellence. The establishment process of the centre, which started with the signature of the Memorandum of Understanding to meeting all the necessary criteria set out in the accreditation process of the Allied Command transformation, up to this opening today, has been challenging, yet very successful. But now there is a new major role ahead of you, to affirm the newly established NATO Centre of Excellence in the international specialist community. I wish you great success in your endeavors, and I have every confidence in your expertise, capacity, and commitment to the common goal. Hvala lepa ministrici za obrambo.